Dhansari constituency apar dikrong min nalang along AP Chelsea atum chirok toka mai kangni. Theriponi phahini yarni awareness program ti cultivation safety production asai kedeng pon. Dhansari constituency apar dikrong min nalang along AP Chelsea atum chirok toka mai kangni. Karbi Anglong along Ratchari kang tangkring pulote BJP lapen opposition Ratchari pulote AP Chelsea jai kathar ke japon henlo. Lapen AP Chelsea radatum non ke bangji MLA kilik along ongdung avot pen kachepahai dun thekji aphan cyclem pon bomlo. Lasonsi Theripo Niphai Hini Arni Dhansari MAC constituency kaparlo apar dikrong min nalang along AP Chelsea atum chirok toka mai kangni. Dhansari AP Chelsea mai phu Mohan Singh tok bipen kachepahem phupona mayalong AP Chelsea tiripi kong tunbang Rajesh Tiso lamjai sarpo angtong ingti min nalang arong sarpen chenglo AP Chelsea aphan ningkachi the arada tum chitongdon. Karbi Anglong along Inglong aswa khaya tumaphan karjap bibang kavedet ajoksi Karbi Anglong along AP Chelsea mahangke thek nang koklo. Lapen AP Chelsea mahang pathek det pen Inglong aswa khaya tum mithang jakong kacharjap thek jiaphan karjap theblo pusi lasoa mai along chithan chimong pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Nalom media long eklang bahira menit Mukesh Ambani Pulasaw menit pan Karbi Anglong lapen di Mahasaw pen longle PG pusi angdak pon Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma lasi dake longle bang ke pithek thelo athe ba 6 schedule area pinak pen along le bang ta dak bang ke kom hek Karbi Anglong along le ke ase asa ver along le si bahira menit phan long le ke pegi pu bang ni tu bang chedon thek thelo athe dak lahai mane side effect ado lahai bostu lahai plan kori bolote ladak kheti bati ta heno dekta la benke kue narikol ta the wedata hai ba kapre kheti hormuta athe meme deta hai la benke ladak a plan jitu bonai pusita ladak local atum bangke काम बंगे लॉन्ग दिलो इन्हें सी बनाए ना को लगे हाँ बिहार यूपी वेस्ट बंगाल नरपेंसी आशा करीता बांगहां से पिलाबी चिपिलाबी दाके बियन सुकिदार अंदर लॉन्ग दे केलों जी कली बंगे लासो चराई दे लोपते बंगे बाउंड्री वाल सी चबनाई थी दी बाउंड्री चबनाई थी पते तुमके किलो ना जे तो रही sakuri kilo mi bang hello bengi lapen da kalbiarat lasi la strongly pe oppose lo la banke ketya tani tumanke chedon thelo ba longle bang pithek thelo Karbi Anglong benki da ke 18000 bigha longle jongsi solar project fan pidet pulete anke da Borjan constituency arat ke na loge dobo ako laso solar project ke side effect hepik lagi mopen nili thalo dak kheti batti ta ajat ta hinolo lagi lasi rat atumta ladak pena rong sor phal tharle atpo akel atunge longle ave ke na loge dampo Bihar West Bengal longle chhang dan te longima Karbi arat
kelong kali ereng tak soji lasi aprang penali tungke opos bamlo lasi laso lahai longle ke chojor la BJP sarkar tum la bangke ington nang po sini tum kladak pen pacini lo nini aprang asamalo Mudi bang lo, lapen Mukesh Ambani, hetan lapen India long ke plang nai bang puang sih, nangi cakang lo dak, karbiang long alu, ba asam lo, nhok da thai ga belo, karbiang long alu sing yok podak, hetan a project dengi po, karbiang long alu, asih la bangso a project kita dengi ke lagi, longli pernah thak ke kali lo lagi. Long karbiang long along lisian po, lasi karbiang long along liang si en bom lang pulo te kivir lo, lasi lepuan along liat dang ke, non abang so Mukesh Ambani ban, cupi dong bang lang tum claim pune, hala bang ke mau porsi than po, mau porsi cini dun po, mau fis tame niri tu ladak bang ke kroidun dil, long lege non solar project 18,000 bighas pier lo, non national taxi central government apan. Asitin askimi pipen yang si longle paket pote karbia arada tu inglong asora tu punan loge dupo longle che paket pote non central range foresta anikan wangda latu longle lason si parpon bo longle che raibo lasi foresta lu pule joka tu longle karbi punon ajada kai punon tu longle lo lason si jepang lo tante longle pibom lang pote konan loge dupo lasi ajada a company ajat le nang claim ji buta kroi tek thelu nitung a songban bage na hello Dhonsuri constituency arlo men nala po arong ladak ke kyongdung ke adivasi akhe tum sidulo latum pen alam kelong la hello latum ke wang mi galilo latum ningkan trok sikep aprang men latum dak sudu sel tum nang than lo lasi ladak atum jase meta kissu mo mangke thetan khayang lo ladak ason kissu mo lam lo tum nang than lo lasi nilitum APHLC a party pen ladak ke bang inang ko bang lehlo alang litum arjidi include pen kamatha nilitum adivasi khay tumta sung piglo posi la bang so ki jok je phat nilitum ta APHL se party along wang pen nilitum bang so nitum dak Dhonsuri arlo ke do adivasi tum la bang so kisung ben jok ji pusilang tum batha pen si pindak ni tum hanang phalo la sikyong dong alang tum nang chi chak dun bang hello kibang jilang election la pen pini pen gelang tum nilitum APHL se party long nang dum thipu pusilang tum lam chak nang chi pidun জিয়াই কথার নেতৃত্বত আমি ভালকে কাম কৰি যাম Thereponi phai hiniar ni awareness program ti cultivation safety production asai kedeng pon lason si lakhaing koi ratrok Duarbaguri MAC constituency kaparlo dolamara bijuli rongara ratuma phan pangrum si sar mohon taro penajok awareness program ke paman pon bangso awareness program ke paman pon alam ki sa akhiti kosonsi ke claim nangji mapusi awareness program bipon lo bangso along aluhi aman pen kachitong Golaghat district pen ake hai Pinku Bora lapen ari sang hwa tumpen chitong dunsi sa ke claim nangji aputhak penang an rata tumpen chingki chethan padopon bangso maya long KSA hin penta Santos rongpi sitami RDP dunsi chetong don lapenan parta farming society sitami aningkan bangta lakthom laklian long puta ake hai mohon taro pen thanpo lapen bangso tang kalaki rong pensi aningkan bangta ke padam puta thanpon lapenan parta pining le thot kali aningkan bang sitami lason thak awareness program biponji puta thanpon news desk report public TV Karbi Anglong Kardom na tum kadewe lakewang pana tum anta anse ahir jume nang pilo lapen kadewe rat pen ahir jume mese pini lasu nilitum arne thoi
टी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी हो आहिन पेन इसी चेरक तो में माने अवेयरनेस प्रोग्राम लासु पेने टी कोसन जी क्लेम नहीं मा लापेन लासु टी सेफ्टी बुथा इली तुम एकap kanutin ta sagi jun मोबाइल लांग लियाप्रang पुला अनुतिन ta sagi jun लासु asa lagi le poison kali dat नहीं so asa ki jun pen nangli ahel nangli okpran mesen ni fan lahe putha kadu chemical nalong chemical free koson ma natural farming putha sinalom ke India government tumta mane RDP ponbom lasi natural farming sit non matong tek the pusta eti chemical kom chat pen itum sa ka mane katiki alo la kadowe la soa program pini itum pachun ponlo kadowe rat ahir jume pen kadowe pachun ponlo lo pini alang litum panchoro lo hati dubi ti company ahin alang litum ladak linitum arong wangsi kadowe lai ti safety butak awareness butak sonsi alang lalan tak anti chakna lang tum pulita nang pipo adon tin laso chi eno alang li mane tini bosora pita alang litum jo laso kachechak kang lahai lasi alang litum han kad ahir jume lo pilani tum kadowe rat hoi pen lasi nili lalam thil ansi kangton lo kado lage nili mo than loge ane thoi ti cooperative farming society ahin bensi langso asai bang ke dengpon lo ako isi program tula 5 years of tak art of living pen alang litum tadak asap sap nang chetu dundo lasi alang litum handa mane choro kangtung nang tum kado ta hati dubi especially ke hati dubi company tum alang tum han choro kangtung lo kado lahe program ka pachun pot acha la farming society ben ningkan si ko on lo ningkan si pen ni tum lak thom gelo aningkan wangta lak thom lak pli langni tum mane dolo lasi rat long si laso tangka dolo ni tum dorkar non jerema pinning sonil tum street light logai lo towar long thom pli banai lo kan ke CPDM tike government towar ni tum non banai bom pini anta jujela lasi banai bom sodak 5 kilometer bag banai pusini tum kadowe la company tum pen to ane thoi tum pen chelang se sab sa ke dam ke wang ke abar sai misen nahi pusil so ta ke deng pon padupon kun an ke deng poni fansi nili tum hen pan mane dolo jo kamatha ke sat ka dobi ahir jumi ke nangkok pot নমস্কাৰ আজি আমি আৰ্নে আথৰিটি সোসাইটিৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আহি ইয়াত উপস্থিত হলোহি ইয়াত আমি অমৰ ৰাইজৰ আগত সেফটি প্ৰডাকশন বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আমি চলাই আছো সেফটি প্ৰডাকশন হল যে চাহ খেতিত আমি কি দৰব মাৰিব লাগে কি দৰব মাৰিব নালাগে ইয়াৰ ওপৰত এটো টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই উলিয়াইছে আৰু FSSAI এ যেটো আমাৰ ফুড সেফটি বোৰ্ড আছে যিখন ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকে বান্ধি দিছে আগতে আমাৰ খেতিয়কসকলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আজি অসমত 1,25,000 পাৰ হ'ল তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ প্ৰডাকশন টোটাল 50% পাৰ ক্ৰছ কৰিলে গতিকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য চাহ খেতিত ইউজ কৰি থাকিব মানৱ শৰীৰৰ হেলথৰ অপকাৰী সেইখিনি আমি কি হ'ব আমি শুই উঠিয়ে একাপ চাহ খাওঁ আমি একাপ চাহ খাবলৈ যাওঁতে আমি পয়জন খাবলৈ আমি নাযাওঁ চাহত যদি আমি বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যিখিনি ইউজ কৰিব নালাগে সেইখিনি ইউজ কৰি থাকো তেতিয়াহলে তাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ অৱশিষ্ট কেমিকেলখিনি অৱশিষ্ট চাহত থাকিবই আৰু সেইখিনি আমাৰ শৰীৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ হেলথৰ অপকাৰ হ'বই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এখন PPC বুলি এখন লিষ্ট উলিয়াইছে সেই তাৰ ওপৰত আমাৰ কোম্পানীবোৰক মই মোৰ নিজৰ চাহৰ ফেক্টৰী আছে কোম্পানী মোৰ হাতীডুবি টি কোম্পানী আমাক এনেকৈ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈ আছে যে কি চাহ খেতিয়কসকলে চাহত কি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মাৰিব লাগে কি মাৰিব নালাগে গতিকে আমি আজি ভাল লাগিল ইয়াত আহিলো সমূহ ৰাইজৰ আগত আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিলো চাহ খেতিৰ ওপৰত সকলো ৰাইজে ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে সকলো খেতিয়কে ভাল লাগিল ধন্যবাদ All India KSA Union atumpen bichi lang swalong education awareness amai ke padopon
Thereponi phai CR ni lakhaing koira phoni lip ke parlo borpung rong atok anu All India KSA Union asong atumpen education awareness program mai ke paman pon bangso mai ke paman pon along ong dung rong arat atum sitami chitong dun si bangso mai along RD pidun rinte bangso mai ke padupon laki bichi langso iskola long si peman ponlo labang so mai along nangka chitong dun borpung area alom ati char lapen student lapen rong soratum pinangan armu chitong ponsi misen pen mai pachun ponlong lopusi nilitum phirang ke pen bertanang pale News Desk Report Public TV Karbi Anglo